Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza, ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane kandi mudukurikiye muri mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania, namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari ku mugabane wa Buraya, mu Bufaransa, mu Bubiligi, Belgique birumvikana nyine mu Bubiligi, za Denmark n'ahandi hatandukanye, Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese mbahaye ikaze. Ni inkuru mbi kuri Madame Agathe Kanziga, umufasha wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Uyu nyuma y'uko rero abarizwa mu kazu kateguye ndetse kagashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, ariko nyuma y'ihanurwa ry'indege y'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse akaba yari n'umufasha we Juvenal Habyarimana, aba baje guhungishwa ku bufasha bwa François Mitterrand wahoze ari perezida w'igihugu cy'Ubufaransa. Iyi nkuru rero itugezeho muri aka kanya, ngiye kwigarukaho ku itariki 20, ariko kandi mbere gato yuko ngaruka kuri iyi nkuru ya Agathe Kanziga, reka mbaze inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho. Ni menshi cyane, turaza guhera mu burasirazuba bwo hagati turebe ibijyanye n'intambara cyangwa se n'amagambo akomeje kugenda atangazwa kuri iyi ntambara mu burasirazuba bwo hagati ikomeje guhuza Iran, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbere kuri iyi nkuru mbabwire ko Trump avuga ko adashobora kwemerera Iran ko itera ubwoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe icuka kibi kibandanye hagati ya Iran na Amerika, Perezida Donald Trump yabwiye abamenyesha makuru ejo kuwa gatandatu ko ibiganiro byiza cyane na Iran biriko birabandanya, ariko yuko adashobora kwemerera Tehran gutera ubwoba Amerika ku kibazo cy'umuhora wa Hormuz. Avuga ko ivyo bakora ari ukwiteza utunyoni nk'uko bavyamyemwo mu myaka 47. Ni nyuma yuko ku munsi wo kuwa gatandatu igisirikare ca Iran itangaje ko casubiye kwigarurira uwo muhora wa Hormuz ku mvo z'uko Amerika yagose ibivuko vya Iran. Kubwo abategetsi ba Iran rero, ingingo ya Amerika yo kubandanya izibiye ibivuko vyayo ni honyanga ry'amasezerano y'agahenge. Hari haciye akanya gato izi mpande zombi zumvikanye ku gahenge k'indwi zibiri, aho rero ubumvikanye ko amayira asubira kuvugururwa mu muhora wa Hormuz cyangwa se Detroit d'Hormuz. Iran ivuga ko uno muhora uzobandanya wugaye gushika igihe Amerika izokuriraho ingingo yo kuzibira amato n'ibivuko vya Iran. Muri ingingo, ingabo za Amerika zivuga ko zizotangira canke zisubize inyuma amato yinjira canke ava ku bivuko vya Iran, kandi Perezida Donald Trump avuga ko ingingo izobandanya gushika hashitswe ko amasezerano y'amahoro. Ni mu gihe Amerika na Iran bibandanya bishikiriza amajambo yerekana ko ataruhande na rumwe rwemerera kuva kwizima kugishika maginga ya Mohamed Bagher Ghalibaf, ni umukuru w'inama nshingamateka ari nawe wari arongoye intumwa za Iran mu biganiro beruka, ashimangira ingingo y'igisirikare ca Iran yo gusubira kwigarurira umuhora wa Hormuz. Akavuga kandi ko hari utubazo kamwe canke tubiri gusa impande zompi ntizirumvikana ko, ariko ntavuge utwo tubazo utwo ari two canke ngo asigure uburemere bwatwo. Perezida Donald Trump wewe ku mugaragaro kandi abandanya yerekana icizere kinini cy'uko amasezerano azoshikwaho kubera ico yita ibiganiro vyiza cane, ariko aho hari imbere yuko ingabo za Iran zirwanira mu mazi zirasa ubwato bwari buciye muhora wa Hormuz ku munsi wo kwa gatandatu, inyuma yuko Tehran, ubutegetsi bwa Iran, itangaza ko yasubiriye kwigarurira. Trump yavuze ko iri ari terabwoba ritazokwihanganirwa. Mu nyuma, ishami rya gisirikare rijejwe gukingira ubutegetsi bwa Kisilamu muri Iran ryavuze ngo amajambo yashikirijwe na Trump kuri uno muhora ntaco avuze. Hagati aho, abanegura Trump kuri no ntambara bo barabandanya bamunegura. Umwe muri bo ni Kamala Harris wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu ku butegetsi bwa Joe Biden, aho avuga ko Trump yinjijwe mu ntambara na Benjamin Netanyahu, umushikiranganje wa mbere wa Israel. Mwijambo yashikirije kwa gatandatu mu ikoraniro ryo kwerekanya intererano, yabwiye abari muri ryo ati yarinjiye mu ntambara akwegirwamo na bibi Netanyahu. Hinge dutomore ibintu neza hano, yinjiye mu ntambara abanyagihugu ba Amerika badashaka, ashira mu kaga abasirikare ba Amerika. Trump ntiyashotse yishura uno yatsinze bikomeye mu matora aheruka, ariko mu butumwa yacishije ku mbuga hwaniro yashimangiye ko Israel ari inshuti ikomeye. Ubu butumwa bugira buti naho abantu bokunda Israel canke bakayanka, yerekanye ko ari inshuti ikomeye Amerika, bafise ishaka umutima rugabo, ati
n'abizigirirwa ati kandi mu buryo butandukanye n'abandi barerekanye kamere yabo mu bihe by'intambara n'ingorane. Israel irarwana ititangiye itama kandi izi neza ingene itsinda. Ibyo rero byashyikirijwe na Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Papa avuga ko ijambo ryiwe ku bagome ritari ryerekeye Donald Trump. Papa Leo avuga ko atari ko arondera impari na Donald Trump igihe yanegura abagome bamarira abamiliyaridi mu ntambara hari mu ntango zino ndwi. Papa avuga ko ayo majambo yashikirije inyuma yo gucanwamwo na Trump yari yaranditswe indwi zibiri imbere yaho, igihe kinini imbere y'uko anamuvugaho, ariko uko vyagenze ngo vyabonetse nkaho noba ati nariko nshaka guterana amajambo y'umukuru w'igihugu. Ibi navyo bikaba kandi atari mu nyungu zanje na gatoya, niko yabwiye abamenyesha makuru ari mu ndege agomba aje murangora ku munsi wo kwa gatandatu. Kuwa mbere Trump yatanguje ibitero bikomeye kuri uno mupapa wa mbere w'umunyamerika asanzwe anegura ibikorwa vya gisirikare vya Amerika na Israel muri Iran, avuga ko ari akaga kuri politike mpuzamakungu nk'uko yakomeje abishikiriza. Mu rugendo arimwe muri Afurika, Papa avuga ko havutse imvugo kanaka itariyo yerekana ibibazo vya politike vyaturutse ku majambo ya Bwana Trump. Mu kwishura kuri aya majambo mashasha ya Papa, icegera c'umukuru w'igihugu c'Amerika JD Vance yinjiye muri Katolika akuze, yavuze ko akengurukira paka kubona yavuze uko. Vance yongeye ati naho ibivugwa ati mu bimenyesha makuru ati biguma bikokeza indyane, kandi koko hariho kutumvikana kwabaye kandi kuzobaho, ukuri kenshi kuraguye cane. Mu ntango zino ndwi imbere y'ijambo rya Papa ku bagome, JD Vance yari yasabye Vatikano kwitaho cane ibibazo vy'inyifato runtu. Ivyo rero vyakomeje kugenda bivugwa, ariko reka tuje kuri uyu madamu Agathe Kanziga yahoze amufasha w'umukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Hari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru cy'Akadomo.com yasohotse ku itariki 20 kwezi kwa 2026 munsi, akazu kahawe ubutamwa na ngenda ngo kisubiza ubutegetsi kagamburuzwa n'umwiryane. Nyuma y'aho ingabo za RPA zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, abahoze umutegetsi bwa Habyarimana Juvenal bari bakwiye imishwaro mu mahanga bateguye umugambi wo kubisubiraho bwangu, banzura ko kugira ngo bishoboke bagomba kandi gushakira intwaro ingabo zatsinzwe ex-FARN hamwe. Umusirikare babonaga afite ubushobozi bwo kuyobora igisirikare cyabo ni General Augustin Bizimungu wanahoze ayobora ex-FARN mbere yuko u Rwanda ruhorwa na RPA. Umugore wa Habyarimana Agathe Kanziga we yarakomeje kandi kuyobora ibikorwa bya diplomasi byo gushaka inkunga. Kubera ko muri Kenya hari hatuye benshi babaga mu butegetsi bwa Habyarimana bari bibumbiye mu gatsiko kazwi nk'akazu, hagiye habera inama nyinshi zo gutegura uyu mugambi, cyane cyane izo gushakira intwaro ex-FARN n'interahamwe byari muri Zaire. Umuryango w'umujyi washyize igitutu cyinshi cyane kuri perezida wa Zaire Mobutu Sese Seko wari wariyemeje gushyigikira ex-FARN n'interahamwe mu mugambi wo gusubizaho ubutegetsi bw'akazu, nibwo yafashe icyemezo cyo kwirukana zimwe mu mpunzi z'abanyarwanda agamije kandi kujijisha abo mu kazu bahiye ubwoba, batekereza ko ex-FARN n'interahamwe nabyo bishobora kandi koherezwa mu Rwanda. Umugambi ugapfuba, bafashe umwanzuro wo guha ingabo za Zaire ruswa kugira ngo abarwanyi babo bagume mu nkambi kandi ntibamburwe intwaro. Umwanditsi Andrew Wallace mu gitabo Stupid and Bloody, Akazu and the Architects of the Rwanda Genocide Against the Tutsi, yagaragaje ko Kabuga Felicien yoherereje General Bizimungu 35,000 by'amadolari byo guha ingabo za Zaire kugira ngo zemerere ex-FARN n'interahamwe kugumana intwaro mu nkambi byabagamo hafi mupaka. Icyo gihe ofisiye mu ngabo za Zaire yasabye abo mu kazu ruswa 60,000 by'amadolari kugira ngo irengagize intwaro ex-FARN n'interahamwe byari bikomeje kandi kwakira mu nkambi nka Mugunga mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Kabuga na bagenzi be kandi bari Nairobi bakusanya andi mafaranga. Tariki ya 4 Ugushyingo mwaka wa 1995, benshi mu bari bagize akazu bahuriye mu rugo rwa General Gratien Kabirigi i Nairobi bakusanya andi mafaranga. Kabuga yatanze cheque Protest Ganyirazo wari muramu wa Habyarimana atanga amadolari 340. Aloyizi Ntabakuze wayibaraga umutwe wa komando atanga amadolari 1,500. Uwo munsi hakusanyijwe amadolari 17,000.
inama zo gukusanyiriza amafaranga zarakomeje, ariko abo mu kazu bagiye bacika intege kuko babonaga General Bizimungu atinda gutangiza intambara kandi barabonaga ibikoresho biri kuboneka. Byageze aho batangira kandi gutanga inkunga y'amadolari 20, nabwo aramanuka agera ku idolari 1. Kabuga we yagaragaje ko azakomeza kandi kwitanga atanga byose afite kugira ngo bisubize ubutegetsi, kandi ko niba gusubira i Kigali byamusaba gutanga n'imyenda yose yambaraga yari kubikora, kabone niyo yataha yambaye ubusa. Urwikekwe rwabaye rwinshi mu bagize akazu, bamwe batangira gutekereza ko mu bituma umusanzu ugabanuka harimo kuba bamwe muri bo bari bashishikajwe no gushaka viza i Burayi, gushinga amaduka i Nairobi, ariko hakaba kandi batekerezaga ko hari abagowe n'ubuzima. Bamwe batangiye kandi kwibasira General Augustin Bizimungu bavuga ko ajya muri Kenya gusangira inzoga na Kabuga Felicien, yavayo akababeshya aho gushyira mu bikorwa umugambi wabo wo gutangiza intambara karundura. Nubwo umwiryane wari watangiye mu bagize akazu, ubutegetsi bwa Jacques Chirac bwagiyeho muri Gicurasi umwaka wa 1995 bwari bwariyemeje guha ex-FAL interahamwe intwaro n'imyitozo ya gisirikare kugira ngo bagere ku mugambi wabo wo gusubira ku butegetsi i Kigali. Mu ntangiriro z'Ukuboza umwaka wa 1995 muri Zaire habaye kandi inama ikomeye yitabiriwe na Kanziga, Mobutu n'abasirikare batatu b'abazayirwa bari bafite amapeti yo ku rwego rwa General Bizimungu Kabirigi ndetse na Dr Serafin Bararengana wari umuvandimwe wa Habyarimana na Augustin Ngirabatware wari minisitiri w'igenamigambi. Abofisiye bakuru b'Ubufaransa bari bayobowe na Colonel Gilbert Canova, barimo Major Christian Lefaron uri mu batoje ex-FAL mu myaka ya 1990, nabo bitabiriye inama yari igamije kandi kunoza umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Bemeranyije ko bazatera u Rwanda banyuze Gisenyi, bamanuke muri Kibuye, bakomereza Igikongoro, kandi ko bazifashisha abacanshu b'Abafaransa bakoresha pasiporo z'Ubwongereza. Mobutu yijeje Kanziga ko azamuha miliyoni 6 z'amadolari mu gihe ex-FAL n'interahamwe byafata ikibuga cy'indege cya Cyangugu. Nubwo Colonel Honest Bagosora atumvikanaga na General Augustin Bizimungu, nawe yakomeje kwiyegereza ex-FAL ayishakira intwaro muri Afurika y'Epfo na Seychelles, aho yakuye toni 360 z'intwaro ziganjemo izaturutse muri Bulgaria, kandi leta ya Chirac niyo yamwishyuriye ingendo yakoze. Libya yayoborwaga na Colonel Muammar Gaddafi yari yaremereye Ubufaransa ko izohereza ex-FAL n'interahamwe imbunda za AK-47, amasasu yazo, ibisasu bya Mortier 60 mm, 81 mm, 82 mm ndetse na 120 mm, roquette na za grenade. Leta ya Chirac yari iteze ko Afurika y'Epfo izohereza ex-FAL n'interahamwe imbunda zari zigezweho za R4 ndetse na R3, ibisasu biterwa ku butaka, mine, imbunda za RPG 40, misiri ya Hosni Mubarak yo ikohereza za Mortier 120 ndetse 122. Mu mpera z'Ukuboza mu mwaka wa 1995 habarwaga abasirikare ba ex-FAL n'interahamwe 49,000. Abenshi muri bo bari bakiri bashya. Imyitwarire mibi yatumye bamwe bagurisha abazayirwa intwaro boherejwe, abandi bishora mu bikorwa by'ubusambanyi, byatumye bamwe muri bo barwara sida barapfa. Wallace yasobanuye ko abagize akazu bari baranzuye ko ex-FAL n'interahamwe bigomba gutera u Rwanda bitarenze impera z'Ukuboza umwaka wa 1995, ariko ko umwuka mubi watutumbye mu gisirikare no mu banyepolitiki watumye umugambi wabo upfuba. Byageze aho General Bizimungu ahamagara Kanziga kuri telefone amumenyesha ko yabwiye Mobutu ko atashobora gutera u Rwanda ngo akure ubutegetsi bwarwo, bityo ko vuba cyane azamumenyesha umusimbura we uyobora igisirikare cy'akazu. Yakoresheje imvugo gukemura ikibazo cy'u Rwanda, gutumvikana mu bagize akazu na ex-FAL ndetse kandi n'igitutu cy'umuryango mpuzamahanga wamaganaga ikwirakwizwa ry'izi ntwaro byaburijemo umugambi mubisha wo gukura ubutegetsi bw'u Rwanda. Icyashobokeye ex-FAL n'interahamwe nyuma yo kubona ko ibyo gusubiza akazu ubutegetsi bizagarukira mu nzozi, ni ukugaba ibitero mu Bushuma mu Rwanda, cyane cyane mu bice byo ku mupaka, byatwaye ubuzima bw'abasivili b'Abanyarwanda benshi. Aho rero ari ibyo byakomeje kugenda bigarukwaho. Reka duhindure ingingo gato turebe n'andi makuru akomeje kugenda avugwa.
Duhinduye ingingo tukareba andi makuru akomeje kugenda avugwa, reka dukomereze amakuru yacu kuri iyi nkuru mbabwire ko Emir wa Qatar yashyikirijwe ubutumwa bwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa perezida Paul Kagame. Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yashyikirijwe ubutumwa bwanditse yoherejwe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ubutumwa bwa perezida Kagame bwajyanywe i Doha na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta, bwakirwa na mugenzi we wo muri Qatar Sheikh Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani nk'uko byatangajwe na minisiteri y'umutekano muri iki gihugu cya Qatar. Ubutumwa bwatangajwe n'iyi minisiteri ku rubuga rwa X rwa Twitter bugaragaza ko mu ruzinduko rwe Dr Vincent Biruta yaganiriye na Sheikh Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani ku mubano uri hagati y'ibihugu byombi, by'umwihariko umutekano, ndetse banaganira ku ngingo zirebana n'akarere ndetse na mpuzamahanga mu nyungu zihuriweho. Bukomeza bugira buti muri iyo nama umubano n'imikoranire hagati y'ibihugu byombi by'inshuti waganiriweho by'umwihariko ku bijyanye n'urwego rw'umutekano, hanaganirwa kandi ku bijyanye n'akarere n'ibibazo mpuzamahanga ati kubw'inyungu zihuriweho. Minisitiri Sheikh Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani nawe yagaragaje ko mu biganiro yagiranye na mugenzi we w'u Rwanda yanakiriye ubutumwa bwa Emir wa Qatar buturutse kuri Perezida Paul Kagame. Ati mu nama nagiranye uyu munsi na Dr Vincent Biruta, minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu ati cy'inshuti cy'u Rwanda, nta butumwa bugenewe nyiricyubahiro Emir ati buturutse kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Yakomeje agira ati muri iyi nama twaganiriye ku mahirwe ari mu guteza imbere umubano mu by'umutekano ndetse no gusangizanya ubunararibonye hagati y'ibihugu byombi mu buryo bwafasha kongera imikorere myiza y'inzego z'umutekano ndetse bugaragaza ubushake bw'impande zombi mu guteza imbere ubufatanye bwimbitse. U Rwanda na Qatar bifitanye umubano umaze gushinga imizi mu nzego zitandukanye. Umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kwa 20 Ugushyingo 2025 yagiriye uruzinduko rw'iminsi igera kuri 3 i Kigali rwari rugamije gushimangira umubano. Muri urwo ruzinduko Perezida Kagame yamugabiye inka z'inyambo nk'igisobanuro cy'ubucuti, kubahana n'umubano mwiza hagati y'abayobozi bombi bamwe n'ibihugu byabo. U Rwanda na Qatar kandi byagiye bisinya amasezerano agamije kwagura ndetse no kunoza umubano, arimo n'ayo gukora visa ku baturage. Sosiyete z'indege z'ibihugu byombi Rwanda na Qatar Airways ati zifitanye imikoranire. Qatar inafite imigabane igana 60% mu mushinga w'ikibuga cy'indege cya Kigali kiri kubakwa mu karere ka Bugesera, kizaba gifite ubushobozi bwo kwakira abagenzi miliyoni 14 ku mwaka. Mu Rwanda mu rwego rw'umutekano rwa polisi y'u Rwanda n'urwego rushinzwe umutekano imbere muri Qatar Requia byasinye amasezerano y'imikoranire agamije kandi gushimangira ubufatanye bw'impande zombi mu byerekeye umutekano ndetse no guhangana n'ibyaha. Abasirikare b'u Rwanda kandi inshuro zitandukanye bahererwa amasomo muri Qatar, ibishimangira uburyo ibihugu bifatanya mu nzego zinyuranye kugeza uyu munsi. Tujye kuri General Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yatangaje ko u Rwanda ruha inzira abajya guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo kandi icyo kitemerera abagiturukamo kurungabanya, ariko imenyetso bibigaragaza ukundi. Mu kiganiro n'ikinyamakuru Yaga Burundi, Ndayishimiye yakomeje gushimangira ko yari akwiye gufunga umupaka w'igihugu cyabo n'u Rwanda mu rwego rwo gukumira abakwambuka bajya kugihungabanya. Yagize ati u Rwanda ntitwumvikana ku byerekeye abagizi ba nabi ati baza gutera urwo Burundi, ni ukuvuga u Rwanda ati rubafungurira bo bakaza gutera Burundi, ati nta gihe Burundi burafungurira umuntu ajya gutera igihugu cy'u Rwanda. Kuva mu mpera za 2023 ubwo ibi birego kandi byandishimye byatangiraga, u Rwanda rwabiteye twatsi rusobanura ko nta gihe rwigeze kandi rukora n'abarwanya ubutegetsi bwe, rwibutsa leta y'u Burundi. Umunyamakuru yabajije Ndayishimiye niba igihugu kidashobora kandi kwicungira umutekano mu gihe imipaka ifunguye, agaragaza ko atabyizera mu gihe hari urujya n'uruza kuko hari igihe baca muri humye inzego z'umutekano zabo bagatera Burundi. Ati abarundi miliyoni 12 tubatondeshe ati kuva hariya ati kuruha turebe ko bagera imuyinga ati hakabura irembo risigara, ati uburyo ducunga ati uzabimenye umunsi baje ati twafungura ati wasanga barimo baragutera hano nyine.
Nubwo Ndayishimiye avuga ko nta bigeze batera u Rwanda baturutse mu Burundi, ni kenshi abitwaje intwaro bo mu mitwe irimo FLN baturutse mu ishyamba rya Kibira bakagaba ibitero mu bice byo mu majyepfo y'uburengerazuba bakica abaturage. Ibitero birimo iby'abarwanyi ba FLN bagabye mu mirenge ya Nyabimata na Kitabi mu turere twa Nyaruguru na Nyamagabe na 18 na 19 baturutse mu Burundi. Muri Gicurasi 21 bagabye kandi ikindi gitero mu murenge wa Rweye mu karere ka Rusizi basubizwa inyuma. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko abarwanyi ba FLN kandi bateye muri Bweyeye baturutse mu gace ka Giturashyamba komine Mabayi mu Burundi, ubwo basubizwaga inyuma bambuka umugezi wa Ruhwa basubira muri Kibira. Abarwanyi ba FLN kandi bari bafite ibikoresho bifite ibirango by'ingabo z'u Burundi bishimangira ko impande zombi zakoranaga icyo gihe mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Muri Gicurasi 22 FLN nabwo yari iturutse mu Burundi yagabye igitero kuri bisi yari itwaye abagenzi yanyuraga muri parike ya Nyungwe yica abaturage babiri. Abarwanyi bakomeje kandi gukorera muri Kibira mu bwisanzure. Hari abarwanyi bari ditabara kandi binjiye muri Kibira baturutse muri Repubulika Demokarasi ya Kongo guhangana n'ingabo z'u Burundi muri Nzeri 20 mu guhunga 19 bayoboye muri parike ya Nyungwe bafatwa n'abasirikare b'u Rwanda bari ku burinzi. Mu Ukwakira 21 u Rwanda rwashyikirije u Burundi aba barwanye rushimangira ko rudashobora kandi gucumbikira abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'abaturanyi. Icyo gihe Ndayishimiye yaramaze umwaka n'amezi 3 ku butegetsi muri iki gihugu cy'u Burundi. Akaba ariko rero akomeza kugenda yigiza nkana agaragaza ko imibanire y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'ubundi itameze neza, kandi akavuga ko bishingiye ku kuba ngo u Rwanda ngo rwohereza ngabarutera, ariko n'ibirego u Rwanda rwahakanye rugaragaza ko nta nyungu nimwe rwavana mu kohereza abantu bajya guhungabanya umutekano w'igihugu gituranye nk'igihugu